Nego, ono što ću ja tebi reći da Newland nikad nije volio Ellen. Točka. Slažem se. Gdje smo stali prošli put, da je on tu zaljubljen u tu Olensku, šalje joj cviće, ovo ono. I uglavnom on ti kaže u ovoj Olenskoj kao udaj se za mene, ja mislim samo na tebe, pobit ćemo zajedno. Da, u tom trenu ti neko kuca na vrata. Timing sranje. Timing savršen. Kada ono dolazi pismo sa Floride, kaže dragi moj, evo pristajem. Požurit ćemo vjenčanje, bit će odmah poslije korizme. Ali on ima taj neki Madonna whore kompleks s njom. Znaš šta je to? To je kad jednu osobu možeš vidjeti kao Madonu, kao boginju u tom smislu, ali onda ne možeš vidjeti, ne možete privlačiti tjelesno. I onda drugu ženu neku vidi na drugi način. Ali znači, to je toliko glupo. je uzdiže, a to je takav kompleks. On ju toliko uzdiže kao ona je divna, ona je krasna, ona je ono moralno je uzvišena, ali nikad on ju ne spominje kao svoju ženu, niti on ju spominje kao neku da on ima želju biti s njom, da on ima želju išta osim s njom kao postoja tu jer ona je ljepuškasta. Bija je, znači, vrhunac njegovog karaktera. Za mene je bija taj tren kao on prizna ljubav Olenskoj i ajde, evo ga, napokon postaje... To ti je vrhunac karaktera. Njegovog karaktera. Nakon toga je ošlo sve nizbrdo. Nakon toga on je otišao je samo naglo nizbrdo i sad je u minusu. Ovo je loše. Ovo je dalje loše. Oženi se za curu koju uopće njega briga za njom. I kasnije ti on pokušava sresti ovu Ellen i dalje. Ako je nesretne, tužan, za žalostan i nikakav. Čak je uhodi jednom trenutku, mislim. Je, ali oni su nakon pira su išli na bračno putovanje na medeni mjesec u Europu i nisu bili doma 1, 2, 3 mjeseca jer halo, ko ide na bračno putovanje tjedan dana ili takve stvari. Sirotinja i Bogu si teška. Da. Ali je oženio jer kao svi to očekuju. Nije on nju oženio jer svi to očekuju, on je nju oženio da bi njemu u životu bilo lakše, da bi ima pare i status i sve ostalo. Kad se vratio sa tog medenog mjeseca, onda je živio u nekoj ogromnoj kući u New Yorku što je dobio od punca i punice, znači on se zato oženio. Da, nije ovo ko Bellamy, nije to ko George da on sad kalkulira, ja ću dobiti ovo. On je drugačiji, oprosti gospođo, nisam vas prepoznala. Ti on ju jedan put iša stolka tamo na muletu. Koji bjednik. Znaš šta, i onda kad bi mi na kraju ove knjige saznali da nekim čudom Ellen je odlučila biti s njim, ja bih rekla ova žena je toliko bijedna. Znači, onaj trenutak kad se odlučiš biti sa takvim likom, to je poraz tebe same. Znači, katastrofa. Ajde, ova May nije znala šta se događa, pa ona nešto u svom filmu, ali ova Ellen zna sve, zna da je tip oženija se i tako dalje i da opet na kraju ostavi sve radi njega, mislim da to bilo dno teško. I uglavnom ona ti nekim svojim Ellen poslom ode u Boston i on ti to sazna i on ti kaže svojoj ženi koja njemu kaže znaš, ja osjećam neku slabost, nije mi baš najbolje, ko zna, možda je bila trudna ako su konzumirali brak, ali sudeći po ovom kompleksu po tom kompleksu teško, ali eto, njoj je bilo onako malo loše. I evo te sa njega opet. I on kaže, znam, ljubavi tebi nije baš najbolje, ali ja moram poslom ići u Boston. I on ti tamo nađe di ona bila, u kojem hotelu, u kući smještena, i on ju nađe i prati i nagovori da oni odu negdje na večeru i kaže on njoj, znaš, ja mislim da mi trebamo biti skupa, i ona njemu govori, ali pazi, ona njemu govori, jesam ti rekla da nećemo razgovarati o tim terminima. Znači, mene to ne zanima, možemo pričati o bilo čemu drugom, samo ne o tome. I on kaže, dobro, pričat ćemo o drugim stvarima. I nije prošlo 5 minuta, eto ti njega opet, mi moramo biti skupa. I navali na nju tamo u koži, šta će ona? Uglavnom, poljubac u to vrijeme je bio današnja afera. Prevara. Mislim, afera je afera, da. I danas je to isto. I sad, da ja tebe pitam, jer meni je ovo bjelodano,
ali zanimljivo mi je, ne znam, možda je i tebi bjelodano, možda se ne kažem, ne kažem da ako se ne slažeš sa mnom Reci. da je nešto, ali šta ti misliš u današnjem svijetu? Di počinje prevara? Je li Kao di počinje je u mislima ili... mišlju ili tek dijelom? Mislim da je tek dijelom, jer znaš ti koliko mi misli imamo u danu? Pa možda tisuće i tisuće i tisuće misli, ti ne možeš kontrolirati sve i mislim da You ljudima bitch, ako please. ne, ozbiljno, ako se ljudima omakne u jednom trenutku, ne znam, gledaju film pa vidi ova glumica je lipa, ovaj glumac je lip. Ali ja tu ne govorim Kužiš, to nije prevara. o trenutnom. Ja mislim da je normalno ako prođe neki zgodni muškarac, čak i da šetaš sa svojim mužem, da ćeš reći, vidi kako je zgodan onaj tip. Pomislit. Pa ja čak i kažem, šta? Znam ja nekad Pa reći, ako ali je on recimo... realan i normalan, onda će Tako reći, je. je stvarno čovjek sređen, dobro izgleda. Ako prođe neka dobra ženska, ja ću prva reći da je dobra. Znam ja reći da je neko lip kad E, prođe. Je, Tako da slažem se. ne mislim u ovom kontekstu prevara, taj jedan trenutak koji se dogodi, jer nećeš sad o slučajnom prolazniku razmišljati 5 dana. Pa je, da. Ali ako ti konstantno razmišljaš o nekome, a ako pokušavaš doći do nekoga, Znači nije ili gledaj to pokušavanje, s to je. perspektive May. Znači, njen novopečeni muž Trči u Boston. trči u Boston, tamo stalka njenu rodicu, dolazi kod nje doma, šalje on cviće kad i njoj. Da. I kužiš, i čak ne treba biti taj Jasno je, ko koncept dan. fizičke prevare da on nju poljubi, da spavaju skupa, da se Da, tamo mislim, sve je vataju, vodilo tome. ali u tom trenutku kad on još uvijek ne napravi fizičku prevaru, znači oni ne spavaju skupa, je li to po tvom mišljenju prevara ili nije? Taj njegov To je odnos prema emotivna Ellen. prevara, ali emotivna. Prevara, ali emotivna. I Da. koja je razlika? Pa samo u vrsti prevare. Ali koja je Kužiš? krajnja razlika za drugu stranu? Za njegovu ženu već emotivna prevara je bila dovoljna. Trebala Da. biti dovoljna da ona to sazna, tako je. Tako da, evo mene zanima kako tipa naši slušatelji razmišljaju, di je njima ta granica Da. iza koje oni ne bi više dalje opraštali. Reci ti meni u našoj kategoriji heroj ili antagonist, kako ti vidiš našeg Newlanda u ovoj trećini? On je teška kukavica, smeće. On je u početku knjige opisano kako on zamjera društvu oko sebe i tim svim muževima kako oni varaju svoje žene, ali se predstavljaju kao moralne vertikale. Da bi on Pazi napravio sad isto. ovo, veliki disclaimer. Da bi on napravio isto. Da bi on napravio isto. Da. Tip je, mislim, ne znam šta da kažem, a da bude išta dobro. Onda idemo dalje. Idemo dalje. Nećemo oblatiti. Ellen. Ellen, ona mi je isto bez veze, iskreno. Mislim da ni ona ne zna šta želi od života, a žena je ono već, 30 je godina pa tribala bi zna šta želiš, nego samo okolo flerta s tipovima i šeta po balovima, a cijela nekako, u ovom dijelu je cijela nekako jadna, nikakva, a opet je s njime, tako da mislim da koristi ga za zabavu. Znaš šta, ja mislim da nama se njen lik svidio u prošloj epizodi zato što je ona bila doslovno osvježenje nakon svih onih patničkih likova, napokon neko sastavan. Međutim, ono što kažeš, ona se isto pokazala bez veze i iskorištava ga. Misliš da to društvo zapravo proguca sve ljude koji tu dođu? Pa mislim da više se ljudi daju progucat u to zato što im je jednostavno sviđa im se i pare i status i stalež ekipa, balovi, pravo na osuđivanje drugih dok I ne drže sami dovoljno do svojih... žive u blatu, tako da... Znaš šta, ja sam mislila da me neće iznervirat glavni muški lik u ovoj knjizi, ali nikako ja Čudo. da se... da izađem iz ovog problema. Ja imam teoriju da pošto smo mi ipak nekom vrstom Slaveni, da kad dođemo do ruske književnosti gdje su svi ti mačo tipovi, neki tamo, ne znam, hladni Imam Rusi. ja mišljenje i o njima.
Znam, ali mislim da bi bilo, ne znam, meni će više pasat, ja osjećam, u odnosu na ovog jadnog Newlanda koji ono šeta okolo u papučicama i nosi cviće I on i papučar. papučar. Jadan je, baš je jadan i Baš je jadan. ko da se stavija dječaka da igra igru odraslih. Kogoda znaš je šta je ovo bilo? napravio našoj autorici, dobro mu se osvetila kroz Ali ovaj znaš lik. šta je bilo stvarno easter egg za našu autoricu? Ona ti je raskinula zaruke Je li? svoje. Da, i ostavila je tipa, znači bila je Zašto? više muda nego Newland. Pa šta ja znam, nije joj se sviđa, ostavila je tipa, udala se E. za drugoga. I onda se kasnije nakon 30 godina razvela i od njega jer je bio depresivan. I onda ti je preselila u Francusku i žila je tamo dugo i pomagala je, ne znam, ovima Ali to u isto nije ratu. lipo od nje. Ako je bio depresivan, tribala mu je pomoć. A šta ja znam, tako sad to shvatila, da je dosadija. Ne znam. Ma eto ti velikog braka. Ali Tako ništa, da- aj bar je imala više muda nego Je. Newland. Je, ali Aj. žena je isto raskinula svoje zaruke. Tako Svaka vam da, čast na tome, očito je ovo pisala- sa brakom to, ako je čovjeku trebalo pomoć, možda je Da. trebalo ostati uz njega. Da, Jer u dobru i zlu. da. Ali vidit ćemo. Hej, jesi skužila ko nam se spominje u knjizi? Jesam, E? idemo pa sam. Da. Predobro. I Ja sam bila to se presretna. spominje kao neka vertikala koja zna nešto o književnosti, koji je onom liku govorio Je. kao, "A nemoj se ti baviti pisanjem, nisi ti baš za to." Ali to mi je baš zvučalo kao on. To je nešto Da. što bi on rekao. Da. Jer Ali on baš, tako baš piše, me britko. obradovalo kad sam vidjela. Je. A drag Je. mi je. Demo pa sam je baš drag nekako. On je baš direktan je, iskren je i ajde, ako je već neko dno od osobe, on o tome direktno piše. A ne ova ono kao, oni su skupa šetali i onda ono rečenica od 2 kilometra. Oni su skupa šetali po prirodi i onda on je nju gleda u oči, a zapravo šta je htjela reći da ovaj nju koristi jer mu je dosadno. Pa daj. Dobro, Reci. meni se stil sviđa, malo je drugačije i Da. sporije se čita, ali možda mi to čak i paše. Mhm. Ali ono, da je naš Bellamy bio napisan, ja mislim, u 2 ure. Prije ga je on napisan nego smo ga mi pročitali. Istina. On je toliko to jednostavno rekao. Ali je rekao to baš ono u srž svake osobe pročitaje i u srž svake situacije. Ova ide okolo, naokolo, kiti i to sve, ali na kraju šta je rekla opet tip koji nema hrabrosti, niti ima kičmu, niti šta. I naša je tu žensku samo zato što je nešto malo drugačije i sad se opet pritvorio se u obični prototip svog društva. Ništa. Znaš koji je on? Sad mi je još jedna stvar pala na pamet. Ko? Gold digger. Misliš? Ne, to je Bellamy, nije to ovaj. A To je ne, on Bellamy. nije. Oprosti puno kako nije. Znači, njeni imaju hrpetinu para. Dobio je Da. vilu u New Yorku, pare, putovanja, najljepšu ženu. Tamo ide, druži se s njenom babom samo da bi mu ostavila, ne znam, još neke pare. I sad ti meni govoriš da on nije gold digger. Pa mislim da mu to nije prvi cilj, ali... Dobro, nije prvi, da. Nije to njegov glavni motiv. Ko šta je Ali- bio Žoržu. Ali okej, to mu je plus, ogromni plus po kojeg on se, nije odbija. Neće odbiti, ne boj se. Dobro, Martina, rapid fire questions, da vidimo. Ajmo malo kaosa u ovaj kaos. Pričale smo kao emocionalnoj prevari, fizičkoj prevari. Koja ti je gora? Prevara srce, definitivno. Da, ali u smislu kao to ti je gore? Da ti neko emotivno te prevari? Ne stigne u mene to do fizičke. Ne dođe do fizike. Mislila sam da kao ono moraš birati između dvije. Ne, mislim da, barem ja to tako vidim, da emocionalne prevare ostavljaju dugoročnije i puno dublje ožiljke. Da. To je Nema trenutak povratka. kad tebe neko više ne voli. Znači, neko za koga si se ti kunila Da. da ti je sve i da si ti sve toj osobi u životu i tu sve staje. Ko ti je najjadniji lik ovdje? Ajde, pogađaj. Ajde, ako ja kažem glavni lik, Martina kaže je. Jer Martina kaže jesam. Jesam. Glavni lik. Da, Ajde. Newland naš. Ne mogu. Patološki lažljivac, kreten i eto, ništa drugo. Sve ostalo, slažem se, da.
Vibe check ode. Toksično, bez veze, smrdi, ne valja, ništa. Dno dna. Šta se mene tiče, dno dna. Je, baš su ono, bljak. Je, baš su bez veze. Ali ono što mene zanima, da naši slušatelji, kad se oni zapitaju sami sa sobom, jesu li oni nekad bili nečiji plan B i da su to znali i dozvoljavali dok je ta osoba živjela svoj plan A. Ajme. Znači, da su bili nekome rezervna Druga guma opcija. od auta. Ajme men, nadam se da niste, ali šta ćete? I Dogodi se nemojte to. nikad biti. Čak i Ne ako jeste, dozvolite. nema veze šta je bilo je više, nemojte. I to je to. A ako Tako je. niste na prvom mistu, niste nigdi i idemo dalje. Ako niste na prvom mjestu, na zadnjem ste mjestu. Tako je. Nemojte biti na zadnjem mjestu. I sad u idućoj epizodi ćemo vidjeti šta se dalje događa. Ja se nadam, znaš mene, ja se uvijek morbidno nadam da će ih sve satrat neka sila prirode. Da će doći neki tornado pokupiti ih sve tamo i doviđenja jer su jadni. Ali to se vjerojatno neće dogoditi. Vjerojatno će živjeti sretno do kraja života. Đubrad. baš je ono, loše. Vidjet ćemo. Mislim da ljubav ne trebala uopće bolit, nego bi trebalo više bolit ako neko izabere sigurnost umjesto onoga ko, štira puls. Tako da bilo dobro da ljudi moji spavate mirno, nadam se. I eto, tako hvala vam na slušanju. Zapratite nas na svim tim društvenim mrežama više. Potražite nas na internetu, izašao je naš novi web. Na njemu ćete naći dio sa koktelima, Cocktail Club, priključite se, pijte s nama koktele, ne pretjerujte. Zašto si sad to rekla? Ne znam. I se sjećaš prozvano? Martina, se ti osjećaš Nikad. prozvano? Dobro onda. Onda u redu. Uglavnom, priključite nam se tu, priključite nam se u naš Art Club, malo crtajte s nama, možete skinuti te printove, downloadati ih, koristite ih kao screensaver. Ljudi, hvala vam na svemu, hvala vam što nas pratite i podržavate i čitate s nama. Da vam naglasimo da smo ovaj put odlučile čitati knjigu trećinu po trećinu. Eto, ja opet zaboravila reći. Nema veze. A nema veze, skužit ćete kad bude finale ovog serijala, da su 3 epizode. Nakon čini nam se malo dinamičnije i čekamo vaša mišljenja. Šta vi mislite? Iskreno, razlog zašto smo ovo napravili, zato što vi svi čitate toliko brže od nas da je nama postalo neugodno. Ljudi nam se javljaju sa spoilerima u poruke. Znaš, mi dođemo do drugog dijela, oni završe knjigu, nemoj mi to raditi. I kažu, ne mogu vjerovati da je Archer, ne znam, pobija ih je sve. A ja u šoku kako se ovo sad... Tako da, evo, mi smo odlučile dati 300% sebe da uspijemo čitati skupa s vama. Malo brže. Tako je. 33% smo dali. Samo naprijed, vidimo se u još jednoj epizodi Doba nevinosti i do sljedećeg tjedna. Ćao! Ćao ljudi, hvala.